U šestom zadatku date su stranice trougla A1 koja iznosi 3 decimetara ili 30 cm, B1 26 cm, C1 9 cm. Znamo da je B isto što i 0,6 puta B1, odakle zaključujemo da je koeficijent sličnosti 0,6. Potrebno izračunati obim trougla ABC. Najlakše nam je da nađemo obim ovog trougla koji je dat. O1 je A1 plus B1 plus C1. Dakle, O1 je 30 cm plus 26 cm plus 9 cm, a to je 65 cm, a obim ćemo izračunati kao K puta O1, odnosno O je jednako 0,6 puta 65 cm, a to je jednako, množit ćemo kao da nema zareza, dakle 6 puta 65, to je 390 i potrebno je da odvojimo jedno decimalno mesto, dakle obim je 39 cm.